Ole hey, kumin kum sang ni som ni pali hi Salem Corps Golden Jubilee kum ani a chumi pual chuan Light and Sound Sub Council malak ngai in digital mixer Ellen and Heath QU-24 hi cha ani a zaina hian unboxing kan nei dona hemi atana ma min lak sak tu kan senior local officer te chunga po lom thu kan soini tuna kan hong hal photang o kan mixer hi digital mixer ani a Mizo hian mangpo anla tamlu tuk lawanga tuna tundin hona chuan keni kor phei chuan kei kan voi khat mu na kan voi khat nei na tak me wani a eng tiangin nge omdom po hi kan la shrebik lo tuna hian han hong chin don ani o tuna kan lo hong chin nga lang eu ho pui don ve hong chin potela chunga hret me eng te hi rong o kan hong ta hi safety instruction ania chuan heta hian power cable a choma thil dang kena nei vak lo hi kan heranga lian over ni lo kan biak in anga chuan atok masel lian over ani lo ka ti ang ai hian 24 channel analog ka chuan hei ai hian alien hle don hei hi 24 channel digital ani wang hian thil hi an ron no khoma chu wang chuan ama hi lian vak lo hian a om khom thei ta ani chu ania chuan voi khat mu na nia kan voi khat mu na zel kan voi khat hon na zel ani Salem Corps an van nei hle ni eng tiang khol changkang advance lutuk mai kan mang thei hi chu pathian mal som na ni khol tar hei kan voi khat honda ni ta a kan voi khat mut na ni ta a analog ne na in ang lo na sa ve hle mai a dang lam na tam tak oma fader tin channel tin hian hei hi mic EQ kan ti ang kha ring zel to do na entina na hei hi channel 1 kan me hian channel 1 kan me hian hei hi aringa nga chu channel 2 kan me huna khan hei hi aron ring ve le ang chu tiang chu kal dan tur ni don ta ama hian input gain hi pakhat hi ring don ta a chon adang lam na thade chu heta hian high pass filter anaya high pass filter hei chu na kina lo me nga hei tha em ma ku back ina rithum bulbul khatiang chi zong te po kha hei tian akat vek thei don chu ba ka hei touch vek ania hei hit tila hian thil poimo chinga a umta kha function kha manual in a khoi theia heta digital in a chung hina khoi thei bok ta ni chuan ama sabera chon gain ania high pass filter ania high pass filter ti omje chu ri kha low lampang kha frequency kan katanga chunglama kan nor chho don ta chon heta hemi hiten kan khoi khan channel 1 kan khoi khan hei hi ring tanga ti chuan channel 2 kan select lenga channel 3 hiting hen hi chu nakina azir channel te po kan la nei tura ngai taila khaimo kan khoi vel chinange a fudo nem tuna hian mix 1 ka da china mix 1 hi antenna na pulpit le electron pani le solo na le het lama hian ama kan da chin ang khan mix 1 khan lo omta se ti khan ani ta a khoimo ani reng em test engaro hei hi ta a mix 1 kha kan hei ti hian aron kal tier em ron kal ni mo phur om tiu te ve chu mix 2 kan en le chin hei hi tuna homely kho program turangin set chin ang o hei default aron chu homely chon mic bakhatan manganga ti khan la chang soina nen tiang deuh te khalo ni ta se ti hian hei
ngoro o mix sa po hian section rang hei kan duangin a in dai ngal vek ani hi ol samlut tuk hei ti hian ti khan mix kha hei a fader on om chhodan hi adang dang vek ta ni khamo khan ani ta a chuan a pia hian fx oma fx pot hian fx a hian reverb le delay kha tiang vel kha aron englo don ta chu heta hian ti khan aron sen tanga chu kan du tokin kan pedon ni hei chu speaker om huna enchin tur ani anga gate te hi poi molu tuk back in a khian back in room acoustic treatment ang kha kan nei lo tlang puya wang hian kan condenser mic te kiu ma ta chu hei ta hi chuan a ven na thalut tuk tak mai hi aron to do na kha kan fix thei don ta a area kan du chin antil na fit thum bial bak la su se kan te hei an lo sarmon ta an lo ding ta khatianga te khan thil dang lo ri khatianga khan mic one kha off pulpit mic kha off kher lawin gate mangin kan ve nga chon a area lak chin kha nei nga chu kan safe mak mai nga aba kha chu avala to don lo chu tiang chu gate hian ron thok don ta EQ chuan panning oma compressor nei boka vocal compressor te hi kan soi le lok nga hi poi mol to ka rection sum tam tak sing chuang senga leitur ang chi ang khati anga kha he khola hian an ron bil telvek an ron da telvek ani chu omje chu compressor kan tiang chi gate kan tiang chi khatiang zong te kha ama hian an ron bil telvek to chu channel tin khan kha amang to don ta chu tun ma kan nei ngai lo kan man phak lo ang kha voin chung kan mang thei to do ni chu thil om je ni a thil tha sound system reng a chon heti he po hi interface angin a man thei nga lan ta interface mantlo ma chuan low budget a chuan output hi hemi bak hi om lo shim chuanin a ai chang kang le kheta chuan hei USB te aron keng ve ta a chuanin tuna he thila hi chuan output hi hey main out anei baka hian hey individual out hi stereo hey mix out hi dizat so maron nei ta chonen chumi baka group out ti hiron nei bok ta group out hi pali pariat aron la nei bok ta ni chumi me baka chon hey digital kha assign thei kha adang alo lo omle ta heng mang hian laptop te computer teneng hak an thunzom chon ama hi interface angin hei aman top thei bok ani chu omje chu heta function akal mop lai khan drive vekin enkim drive vek khan do mangin signal a pe phenga ta han thil enkim kha alo da tha fel vek thei don ni tin chu baka chuan networking hian networking mang hian tablet mang te khan hemi tuna hetilai fader hetia auto fader hemi khumi vel zong khu hemi networking mang hian tablet atang te khan a khoi le thei vek entina na hemi zona hem vo om khelo maila pulpit lampang anga tang te po khan stage bor vel atang po hian laptop atang khan hemi screen zonga mi te po hi kan kut khan kan khoi le thei vek ne he thil thana em chu analoga hemi ama channel line na hetia ngai ruwa te temeng a digit number kan chin chia le hearing a kan ngai kha ka boost le kat tur kan tia kha hetan local lok laprisin heta hi chon hetlai tak khi mi han englos saklok te khu ti khon kan du frequency a kha kan mitina hmuta kan mitina hmu ngei khatien kan kat thei to don ni ti khon khu ti khon kan du na lai kha free ka bek in mil khan hi kan englo then a trimpo hi a trimpo khu asinin kan ti theya he kan du tok khan a frequency hi kan du na lai zone a q thin lai te kha kan zong chuak zung theya chu kan kat thei vek he hi kan khu heta tang hin kan metanga tuna khan wana ka seleka wana chon ka set ta a tru chon hei tru ka me vel hen
khu default in alo lo ma kha khati khan channel tin hi individual khoi thei ve kan chu a that na hi chu reitak kan khoi nuwa a that na kan mang chuak chho zelanga voi khata tan khit vek thei pawh ani lo a thadong khop mai man china cha om to khop mai le kha an han soi thei tlang pui chu nia output te tlang pui zor zor kan soya tin het lampang fader te le ama a ati thei te atlang pui zor zor chau kha kan la soi ani an pina akim changjok te pon kan la kan YouTube channel da tur ten tutorial te po kan la siam thei turah ngai te la amaro chu kan voi unboxing ani a voi kan hu na ni kha tlang pui kan han soi le kan han enchin ho thei te chu ani ta a atok ama hi atok khopa 24 channel hi atok khopa ko hrang hmana tan po chu adu thu sam khop mai 24 channel 16 channel 24 channel ti vel teng digital hi chu du thu sam ani kan bei sei khazong kha kan unboxing chu ne